Fire.
Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Glory, hallelujah. Amen. Amen. Ya ole alofa lava leo ole tua le fiafi. O toi tai mai so fua. Para langi mane tato matua le fiafi. Ali amataina tato Sauniga I mo lava. Ole atule. Le ngangol faaftai mal famanu. Whawhelo I atu le malu malpaio si o tato e kalisia sui sunga I whawhengainga mo lato whaltua. So e ina mo lato whaltua ti a kono a mese lo le tato e kalisia. Ia le atua le fiafi. E ula fo ina whaisiwe vela le fiafi. Ia o le mawhanawhana lawa ono le awa lofa o le atua le fiafi. O le amataina stato Sauniga a mese ia. Whawhelo I atu ma atua o le whale. Ia tato ma atua su whawhelo le uli ma e loi. Ia le inga fo ile tua whaftai fo nang whamalo longa le fiafi. Ia o mawalunga le lofa le tua le fiafi. Awa o mai ase upu ma le fionga le tua e taina e tato mawhtanga le fiafi. Maua le mai tuse salamo. Lua sifuru ma le wha. Aonono whai upu e tō. Oi e se alua ele maunga o Iova. Oi se tu mau ilona a fio anga pa ia. O lea wa iai o lima I mama ma loto mama. Ina whae ai I lunga o tō ulu o tō whaita tō ai. Ia whae ai lunga o tō pui pui o le wha wawaue. Se ulu atu ai le tupu mamalu. O I ea le lei tupu mamalu. O I ova o au. O I o le tupu mamalu. O ia fo lea o anganga pa ia o tato mo o mia ne nei a fiafi. Leo te wala au mal whaalo atu ne fiafi tūra I mai. Mara amataino tato Sauniga. Tato wala au ia o anganga pa ia. Wai whaia fua le tato Sauniga. E au noa ma ia le nei a fiafi. O oitu. O oitu. Hallelujah.
pia pite mato wala oya ngapa pia mai. Wala matai no mato Sauniga ne pia chai oe ne. Ya pia ai lo wanga chono le male lo mato. Ai mato la ngolaina. Mato maru malo ya ona oe lo mato. Vai pure mato Sauniga pia no oe. Ya pia oe chono le mato. Pauina, patuina, mato olia. Painu mi ai mato mai malanga lala le pia pia mato. Mato mo mi oe lo nganga paia. Betala ya oe ne le pia pia. Ai mato ai ati oe lo mato. Ya mama oe mato fa maloina oe, chai oe le pia pia. Ya pia oe nganga paia chono le mato. Oi poi o mato mai oe mato tu chai oe. Amataria oe, amakamea oe nganga paia le pia. Ai pai o mato Sauniga. Ya nganga oe nganga paia lo mato. Ya via matanga via oe lo mato. Ya oe malu le mene wa fio mai le tupu le li oli le wa yai le nganga pa io le tu o yala vale ta to te fa lang o lang to e tu fa ta si wa au ma lunga ave so to no pati a te ia le pia le hallelujah fa ta pena lo to langa fa pita ia te ia o ia le e te fa pita ia le pia le si ai wa au si ai wa au le pia le mo ine yo fonga ma so ta ia tu o ia te ia a fai wa ifo tupu uma male la lolangi ante ia o ia lea tatou te whaapitai lea tua lea li o li o ia lama lea tatou te whaapitai si ei o ao a usua tole nei pese fai loa ia te ia mai le taele lo loto lea piapile nei o e lama lo mātou o tua mātou te whaapitai yes Jesus hallelujah. Sing again one more time. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and Let's say to you, Lord, tua I launga ngana I le fiaple nei fai loa I lo loto whaapitai Whaapetai Yesu I lo whaola
whaafitai lo watua. Olava, olatanga, ematua, silila. Alanga o lo watua le afiafi nini. Amatu lo taulanga whaafitai. Wa e langona, wa e talitonu, wa e vaai. Tato mautinoa ma le inoa le anga le lei ma le whaamaoni whaafitai no mātou. Moni ma whaamaoni le ie whaafitai le whaolatanga. Oe lo mātou ali lo mātou atua le taulanga e tasi ai ama. Le mātou ali o Yesu Keriso le toto le whengaina wa tawani e tuwina i mātou. Oe lava lo mātou ali o lo mātou atua le tōmiola. Wa mātou ola ai wa mātou manuia ona oe. Tawani e tuwina i mātou le whātua atua ona oe. Lo suafa wa whasalo tuwina i mātou. Mātou tawani e tuwina le whātua atua e ala lo suafa. E leo se ngā nuenga le atua stasi. Ase kalesia o e lava Keriso. Mātou talitonu iai ma le whātua atua. Ua māfu ai le nea. Mawhitai wala veai no mātou wola. Mawhitai wa paola ino mātou tangata. Tau amia tunuina wa iai mātou i lo mālo. O le mālo lava lea e whaamamau e tū mau e le liliu. E mai le amatanga o atu le ngata anga. Mawhitai lau whaia ea. Mawhitai le mana ma le whaunga. Mawhitai le visiona ma le visiona. Au mātou ngā lulu e ai le atua le oli oli ma le pia pia. Ona oi ke risolo mātou ali. Au awa mātou mauti noa e le oso mātou nu moni nei. Ei le aso ma le taimi. Mātou te iei whātasi malawa pia no mālo e whauau. Mātou te pia langa ia te oe. Ila mātou ngangana. Aleluia ma mātou whātai atu. Aleluia Father God. Pane tahele o mātou lotu. Whawhetai Yesu. Whawhetai mo le whaolatanga. Whawhetai lo umaliu. Lo te soifua mana. Mai loa, mai mauti noa, mai talitonu, e lei seisi me sili. Ilo soifua mano tātou wola. E ala le taulanga e tasi na Sauniga lo tātou ali ilo tātou watu. Aula mātou taulanga pati lea lea tua. Whaatele le vi ingo la wa fiu. Awa e sili sili la maoe. Ma le ta ele o mātou loto. Whaafetai lo whaamaoni. Whaafetai lo wanga le lei, whaafetai mo le nea fiafi. Ala langa le whaatau lea tua in the name of Jesus. Amen, amen. Patalo for the two. Fia wa ia te oi ne fiafi. Fa ia oi ma fa marianga. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Au ai ke popolengo fuanga iu kalai. Amen. Hallelujah. Au lo fa ko le le wa mai ai oi le fiafi nei. Wa sau malo te tonu malo fa tu tua. Tele o sau se tangata, tele o sau se awhai pese. Amele ave se pati mo tato team levia. Hallelujah. Amen. Oia le se fatu tua le pia fia mai. E ta tau le watu le tua na matua. Talitono. Olo yai le tua le fia fili. Awe te misia le fia fili nei. Hallelujah. Awe te misia lo wanoa. Fa ne le elo tua le fia. Come on team. Hallelujah. Come on. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible. My faith can move the immovable. My faith is healing me. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible. My faith can move the immovable. My faith is healing me. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me.
mayate oe. Tau tau atu lo mamalu lo pai. Hallelujah, Lord. Esili sili lava oe. E mamalu oe. Le tua male mamalu e atu le pala. Lawa fio le ale famale omega. Maile amatanga yo atu le ngata. E paia oe. E mamalu oe. E barueluga oe lo mato chupu. Le ali oli. Tumule langi male lalo langi lo mamalu. Lo matangofi. Hallelujah, Lord. Le tua Abrahamo Isaac ma Jacob. Le leona o le tua ino yusa. E sili sili lava. E mamalu oe. E paia oe. E mawulunga lava oe. Jehovah le tua le afi mama. E le aise tu sama oe. Hallelujah, Father. La eo living. Le famanu le fanetanga. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah, Father. So it is a very panoa te totally my 40 ate ia. Ma tapua I oilo wa tua le fiafine. Awalo ia yo ele mene. Fiafio ilo no malu I tuno le nifa. Tapua I oile atali le afafine. O le pele ya kereso. Olo ia ilo wa tua le mene. Awai fo tuli vai umayate oe. Tau tau wala lo fiva umaloma maluma te ngofi. Awai leila wasi tasi tu e tu samala ngofi. Le tu o matou tamau apera amo isa ako mayango. O le ule vi inga e ule mana e ule malosi umalama. Le tu o le fofuanga. Leila wasi tasi tu o matou I foto ele yo lunga matapua I laofi. E wa o e lava lo matou watua e te tau ia le mi. Hallelujah, Father.
malu o e lo mātou atu. E pa ia o e lo mātou o li I lo mātou atu. Mātou I fu matapua I atu. Mātou whai taulanga I la ufi. Awa e pa ia. E pa ia. E pa ia la moa. Mātou abatu le inga. Le wha manu le wha neta. Awa e te tau I la ufi. Wha pale I la ufi. Wha la e I la ufi o le taulanga o le vi inga. Le wha manu ma le wha netanga ma le ta ele o mātou mātou. Awa e le lava se tasi tos. Ia vi ia lo suafu. Le suafu pa ia. Le suafa I mamano. Le suafa I maualunga I si. Le suafa oi ke riso lo mātou wali. Lo mātou tupu. Lo mātou mesia na malo I. Le ua mātou mawai le ola. O le ola na vale e whakawa. Hallelujah. Tumalenga ka whaalolo tātou I kalisi. Tātou tūla I mai nene whiawhi whawina le tātou tāpo inga ngāte. Whaamani e mai lo ungalala e atuai Si e ua au ngāte. Hallelujah. lo mai Si e ua au lo utua whako I e lo na vinga. Fasino mai awa I mai whaatonu mai oe lo matai oe a te oe lo whaamoe Fasino mai awa I mai whaatonu mai oe lo matai oe a te oe lo whaamoe lo finangano
teia. No alofa tu no le tua. Ia foi ele vinga wa fio ele vinga. Sauni tato te walau le mamalu le ole tua le tua. Wani ngalo ia te oia fola le tua na te fata ui na lama. Fola na malu le anga i mai le lolangi le nei. Fesui nai loto, fesui nai tai tai. Fesui nai tai tai o malo a inga. Ai le ngata i leo e kalesia. Ne ia langona ai le mamalu leo le atua. E mawhaiei o na iai se tai au fo. Ne mawhaiei o na iai le whaunga ma le mana lea. E whiliu i nai le loto o tangata multa i atu i le atua. Awa ua ia fola na te whatanu. Tātou sauni, tātou talo. Le ngata le malu iei tutono e kalesia. Au tutono le tātou ngā luenga. Pasolo mai tātou mātai tai. Se o atu le vasenga o whewhi au sinia mai kalesia. Ia ola se o langa nau tai i le atua. Ma ia i loa ai le pa ia ma le mamalu ma le sisi le eso le tātou matai. Tātou talo ai la ia ma le anga i mai le mamalu. Se ia whapea na whasafua ai le ngata o le Pasifika o le lolangi atua. Se ia o atu i nuu tua oi. Awa walata le fio mai o le tātou le karisa o whatapena ina lana e kalesia. Ma tātou mana tuai. E alona no o Israelu nei tuas. O na taua ma tūlanga lo whapeo na iai. La tātou te talo ai. O mana talo tātou walau whatasi aru la tātou talo ngano langi le nei tuas. O lo koma papapasi o lo koto. Silo leo si atu ia teia. Mātou te manu tuai lo mātou o tua o whawha. Ele ke papapasi o lo koto ma. Yes, ele ke tere. Ela ngona lo mafau ele man mai lo tangata ala ngana le tera sota ia tune langi lo fa peona mala mai lo watua ai fale o inat lo mala mai o ia oh yes ele ke tere mama ele ke peke tolo singele masiolo ele ke tolo ike yalama yesu tolo Hallelujah, hallelujah. Silo leo mataloi. Ai lo nei na sio manei. O ia le mamalu leo le tua ia matatu ia toi. Ai si tia lo finalo le sangile nei. There's no distance in prayer. But as we pray the will of the Father. Let His glory come. And Father, we pray for that glory in the name of Jesus. Te vai tamata lo pai lo mamalu. Te vai le suelo tamata le lo. Te vai tamata fo fatulai. Ono mamalu le la lo. Fatai le nai. Fa mai nai, fa mai nai. No mai la soleli. O sauni la na ekalesia. Mato tuna mato tata. Ile ngata lo mato rio tata o ekalesia le worship center mai ekalesia deta. Ya fatai wa ina le la lo. I want my man to matter what to us. Ele fa ile filio na tu. Awa ufata ile na ile kalesia na toto ekarishi. Ina yali ile man to matter what to us. Acha sana wa ya te ile le tu us. Ati ita yo malo. Fatu na tata ya abo tata ya te oi. Fa ya ile tu la fo ya ya inga. Ita te ile memoni. Ma o la no fio. Ina ya ile man to oi me toto satanga no man. Kalesia, o taitayo ainga, taitayo no, ya yele mamalu le ola ufio, ya yele matoli no mamalu afata pena lo e kalesia lo ufio mai, ana tuai lo no Israel lo matoli, ya mataile ola fatwa tuwa ya tapena ola tuwa, ya fio mai oele tuwa mamalu, si tiela we kalesia, ola le ola ufapa yena ufapa yena ufata yena, ile toto e keriso, awa mamalu e mamalu.
tele sau pati ya te ya ne ya fia. Hallelujah Lord. Ia oe ta mai ne ya fia. Ma to fa longo ina lo mamalu le ne ya fia. O lo mamalu foi le o foi e ma tu la e foi lo fia ngalo. O fa nga ina yo matanga. Fa festa e te le tu la fo ina la i ma to. Wala au ya to e ne ya fia. Ngalu e mai oe le li e. Te o la wa fa yuna ma to ne Sauniga. Fa mo atu pe ya to e nga pa ia me uma. Ma to te fai ai mana to to mai la o. Ono o Yesu wala langa le kalesia le tua. Hallelujah to fa tele sa pati ya te ia ne ya fia. Hallelujah. To fa tele sa pati ne ya fia. Ele sia fia vi fa no ne ya fia. Ole fia fia lo tu mo le oli le tua. Hallelujah. Yes, this God is good. All the time. God is good. E de leile tua. Taimi uma. Ia le tua nea fiaf. E o tu lai foi nea fiaf. Ia fa malosi foi mo la wola foi mo tato wola foi. O le fa malosi mo oe. O le fa malosi foi mo matou e tu lai ya. Fa penana au nai ma fa maoni. E fai ar finga ngalo le tua. Au hal manuia o lo wainga. Hallelujah. Maua se fa malosi. Ina matai o le se fulma tot. A o lona fai upo se fulma le lua. O le fata oto le lulu saitu. A tonu a malama i tātou ne fata oto. A te fia au maia tele a lulu saitu le saitu sapa nisi o vaenga. A tasi a le saitu fia maia nea fiafi. O le saitu le ena lulu le ele le leit. Le fa malosia nea fiafi. A tono fa autu le saitu lea i le tangata ua fa longo manangona. A tono manuia le tua e le fa tuai mai. A lo a ngai mai lava no time. A le fa malosi tawan tu watu yo au taf. O le tangata ua fa longo manangona le upo le tua. Telestami sa fa longo ai. O au sa telestami sa lo tala no ya ta. Sa o fa longo. Ai le la ngona le upo le tua. Ana le nga longa e lo tangata le upo le tua. Ma usitai le upo o pai mai atia. E le fa i loe le tua manuia lo ai. O ina manuia lo ai nga ona o usitai ma la ngona le upo le tua. Le fai tau le fata oto le. Le fai foi mfa malosi atia o e mese foi tatou ne fia. Fai mai o lewa ia talinga. Ina fa longo mai ya te. O lewa ia talinga. Fa longo ai. Ina fa longo mai ia o ia. Ai fai mai le fai taule in fai upule. O lewa ia o awa o lewa ia me fo ina atu ya te ia. E a tidi ai ona tele ana mea. O se le ai se mea. E ave e se ina fo ia te ia mea. O ia te ia. E lua tangata ro tala no iai le fata oto lea. O le tangata e fa alongo malangona le upo le tua. Ma tangata e fa alongo ai le faya. Le ua fa maalosi mai ai le fata oto le. Fai mai o le ua iai me fo ina atu ia te ia. E a tidei ona tele ana mea. Au se le ai se mea e ave e sina fo ia mea. E le tele fo ai ono tono le kalesia. Olo e fo ai ono lo fo ai numo le tua. Fa manuia le tua i la fo ai ne afia. Fa manuia vo le tua la fa ngaluenga mo le inga tatu taulang. Yo pe nanu au mo sa to pesa. Hallelujah. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible. My faith can do the immovable. My
le selen ya le anga le tua anga le lei fo ye wa siasi mane ya fa manuia ya te ya ne ya wala au ya o anga le lei la fa ngaluenga lo fa nga ina ne ya ki a kono la ino la taulanga ya fa manuia ya te la to fa manuia fo ye lo lufuina ne taulanga au wale poto mala ta mai la o fe wala au ya to e fa tasi mai o ne ya ono o Yesu wala langa de kalesia de tua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The ear de tua de neia fiafi. Aia de machango fio de tua de neia fiafi. Ne rufa lama leo de tua ya ti oima. Ne rufa de mabae o de rufa tau muri muri. Ne rufa o de fa baba. Rufa leo de tua o te ina mai ro so fua ma lo wola. Ne mo tato ma futai de nei tu la de fiafi io le vinga la go fo ile tua tato sauni tato che do filifina le tino ma le toto che riso tino ma le toto le mo tato ma futai wana de ai le toto le che riso tato che le ma futai io tato tatai le tua whaafonga taloe. Oio le tua alofa, oio le tua angare lei. Oio ia mātu langona ina le tāua o le tino ma le toto ke riso. Ia mātu langa ina le alofa o e tama. A mātu loa le leilo alofa. Ona tu mau leo le lofa ia I mātou lau whana. A mātou loa le lei o e tama. Ona mātou loa leo, ona mātou walo lofa, ma tu mau le lofa o lau whanau I ati oi. Ka mau mātou au lau a whio whaatasi mai o le Sauniga lau whanau le nia. Whamnia I au auna, a ngā lulue tuftufaina o le tino ma le toto ke riso. Mia I lau whanau le nei a fiapi. Ona o Yesu. Amen e ma. Hallelujah. Hallelujah. E te tau ana tātou sila fia. E le o toi mariu ke riso. E le o toi mariu ke riso. Ai ao iai tātou. Ona tātou I mana tu natu. O le ale mea na walai o na e o ma I taimi nei. O le ale mea ua mafuta whaatasiai a inga ma tōma whanau. Le ale mea ua atoa ai lo a inga. Hallelujah. E leo toi mariu la ke riso. Ai ala le toi mariu ke riso. A o loo ngā lue pere tua ya ti oima. Wai mai be yone lima. Wai mai be yone lima lona fai upu. E se furu fitu. O lo utama. Wai mai da langa a Yesu. O lo utama lo ngā lue se yo o mani taimi nei. O lo ngā lue fo I au. O ai o Yesu ke riso. E le moe ke riso. E le tu le moe. E le moe lama. O le ngā lue ke riso. Ei fa pe ata tua mariu ke riso ngā lua I lo ke riso le ai. O le ai. Lue mo oe mau. E ngā lue mo lo a inga. E ngā lue mo lo kale. E o e tatu. O le a se me le rei na whai e.
fafine yena watu sa ili Yesu. Pai mai na tana angel. Mau te tonu o tonu roa fafine. O Maria Makatara pai mai mane isi Maria. Ale fai upe lima nama fai upe ono. O mai fai atu le tara le angelu i fafine. Ua o uloa. Ua uloa o ulua. Ua lua mai e sa ili Yesu na faa sa tauroina. Ore ale si tala ale angelu. E leo ine ia watoe tu. Amene. E leo ine ia watoe tu. A fai mai da ngā ruenga rua fai upu e. Fai upu e rua suma wha. O ia lea na toi whātu ina mai re tua. Ina ia tatala pua ngā reoti. Amene. Hallelujah. O ia lea na toi whātu ina mai re tua. Ina ia tatala pua ngā reoti. Reoti lea na panu e iai oe iai au. Reoti lea na panu tātou te re whapenei. Tātou te re ropo wheo iai. A whai mai na toi whātu ina mai e re tua Yesu Keriso. Ina ia tatala. Tatala pua ngā reoti. Amene. Hallelujah. Kere tio alanga. Le salamo tavita salamo toru fai upe fa. Ole fai na ia patu ina mai tato. Na ye wot. Vai taru salamo le toru. Le lofa na le tu. Ole na toi patu ina mai tato. Na ye woti fai upe fa. Amene le lofa na le tu. Le lofa le tu e le uma. Le lofa le tu e le ngata. Le lofa yo e le fa babau. Vai anga le ai le toi tu mai o Keriso e le ai se anga sa tau. Le ai se anga sa tau pa ana le toi tu mai Keriso. Hallelujah. Le sa tau lo lea. Le sa tau lo lea fa mai le sa tau la vecina puanga. La vecina mafatianga, la vecina lo mativa. Amene. La vecina fa no anga. Aya, ale wa toi tu mai. Wa ese, wa talepa ese. E Yesu. Hallelujah. E ala lei de sa taulo. E moni lava lei de sa taulo lei se fa mangalo. A lei se fa mangalo lei se fa maina. A lei se fa maina lei se tonga. A lei se tonga e le pua ngale nu area. A lei wale joy pua ngale sensi. Wa sa lato la na fa nau. Ono lea, ono sa taulo lea. Wa tatala Yesu. Wa tatala Yesu pua ngale oti. Hallelujah Lord. Ia Keriso ne ia fiafi. Kade si ia de tua ne ia fiafi. Afai wa ia Keriso se tangata fo. Hallelujah. Maia. Tupu maola. Le manao le ia Keriso tangata fo. Le manao tangata tuai pe na fili wa ina Yesu. Hallelujah. Le tangata tuai ave ma tangata fo. A fai a Keriso se tosi o le tangata fauia. O mawai me tuai fauta. Wa fa fauina me uma. Hallelujah Lord. Hallelujah. Korinto ngai lua ale fai upo lima. Hallelujah mta upo lua le fai upo lima. A fai wa Keriso se tangata. O le tangata fauia. O mawai me tuai fauta. Wa fa fauina me uma. Sa wa fau me uma. Wadai se mea tuai wa fa uma me uma ona la. Ona wata lepe ese Yesu me tuai. Awa mai me fo mo lana fanau. Hallelujah kalishaya le tua de nei afiafi. Wa beatu ya joy. Ai no le nei le tua. E yai le ngango le lofa ya joy le tua. Ai no le nei le tua. E yai le nganga o lo lo pa maoni le tu. Hallelujah Lord. Hallelujah. A tu fa ina tu mana tua. Mana tua. Ai wa mana toto Keriso. Ye e mata yai. Ma e ma fau. Ma e la ngona le lofo le tua. Amen. Hallelujah. La tu fa ina tu le tino ma toto Keriso. Hallelujah. God
Sauniga leo mo I mātou. E ala nei de mani o te iso. Wāpitai na e te talaina pua ngā le oti. Se panu lau whanau. A māpatia tama. Ka māpa apetai tēne lava. I ia lava o e tamai. Hallelujah, Lord. Apetai tēne tama. Mai o le lava pōna whala teinai le li o Yesu Keriso. Na ia tamai le areto. Ua tofi mawhai atu. Tangoia I nā ai o wālo tina rei ngei wa tofi masui auto. Ia auto whaia rei nei mea mawhamana tunga I atea. Wa whapea fwoi le ipu ina uma nā ai wa I whapea atu. O le ipu rei nei o le whenga ngā whau rei lau toto. Ia auto whaia rei nei mea mawhamana tunga I atea. Ia se uma tau te wheinu ai. Wa sa uma tau te ai ai nei a reto ma wheinu nei. Tau te whai loa atu ai. Le madiu o le rii se ia pio mai. Mau mātu rau whaapetai tēne la. Whaapetai tēne ta mā o le whiangainga lea na e o sia mo. Whiangainga tu ere se aso reo se māsina reo se tausanga. A o le whiangainga e o e whakwa. Whaapetai tēne lava. Ia mātu taria le tina ma le toto ke viso I le nganga whaapetai ma le nganga loto ma lau. O Yesu, tātou taria a uma whaisa whaapetai. Hallelujah. Wa oile wa whaile tong yola mo I mātou. Nā sa mātou upo I whailo mātole. Nā ole mātou whawhita yatu lava I te oi. Wa oe na e sila mau maile nei tuasu. Wa e tau whanau ina I mātou, wa e whamai na I mātou. Ole vi inga lava e fo I te oi lo mātou o tua. Le umalenganga fia whawhita I te oi. Wa oe wa e whailo mātole I le taulanga. E umai taulanga. O e na e whaialo mātoli I le taulanga o loso I fua lava lea. Na sa maofu ina mai mo I mātou. Ina ia mangalo I mātou. Ma ia sina I mātou whapeo le ki onda. I lunga o elo mātou a tua tama. O mātou loto na ia te oe.
O lo vi inga ia fo ia te oe. A wai whamanuina lava lo suafai whamavau lo matauta. We thank you and we give you praise. Hallelujah, Father. What a wonderful God that we serve, the one that we know. Hallelujah, Father. To your name shall be glorified. E whaiai lo matau le ia le lenga lea mo tata. Ia tua tu lava lo inga lo matau masai. Ia vi ia lava oe faisi tele o tātou a foi o tātou fofolanga le whiwhai. E lenga tai lea, fia watu se nganga whawhitai me le nganga whamalo.
sunga mai son mai ata ia ona fa umaila I o le nei afiafi I le vi inga o le tātou watua. Hallelujah, we thank you, Father. Fa taile tu mo la upu. Sauni mātou whalonglongo la uwhionga mātou te mā. Ia te tala mātou whalongo ia te oe. Ia te tala lau whalongo. E maola mātou malos. Ia matala whai totoa. Olo uloto. Sauni Italia lo pai mai ola upu la mafiona o te olai ola upu ole sulu io le loto o whawaiwaina. Whaloto te le nai lo mātou atua le savalinga. Ai le ngatelea. E mātou te le whalangolango e o mātou langona. E mātou tutua I le whātou atua I la upu. Wa la upu leo lo iei le ola lo mātou atua. E ola I le mawhauwhau, e ola I le tino, e ola I le whamoemoe lo tangata. Ia te o lo mātou atua. Ia te o lalo lama viinga. O le mātou pati le mo la upu le nei tuasu. E le swafa tama le alo ma le nganga pa ia. Amene ma amene. Ya, ala mai la ia la. E sele mana ia pe mama la mai le maua le upu. Upu le atua. Lo ia le ola lo ia le mana. Au fa wau le tatou retreat o fai o mai I le asona nafi. O lo mawulunga lava ia le aonga le ia ngai lunga mea le atua. For the last few weeks we preach about to go higher in the things of God. It's really important to know that our God is a mighty God and God calls us to a higher calling in life. And when we understand who God is calling us, then we appreciate working for Him and serving Him. Because God calls us to come higher. Because that is where our God is. Our God is not a lonely God. And God is a mighty God. And He wants us to be with Him. And God wants us to be,
to have that relationship close to Him. E fina ngalo ia e tātou te maua se mafutanga vāvala lata mai ia. Not just knowing in your head, E lo loa le lo mafau. but understanding in your head and know in your heart. Au lo loa i lo mafau mo lo talutaluina i lo loto. The only way to learn that Paulavel au wala e te langona ai. is the Word of God. O le upu lea le tua. That's why people grow in the Word, O nā lo whapenana ngā ia i lunga le soifua e ala le upu. because the Word is the living Word. O wā le upu o lo soifua pēr ma la o ola pēr. And there is life in the Word. O lo o iai le ola i le upu lea. And when we depend upon the Word of God, A tātou whaalango i le upu o le tua. we will enjoy the journey as we live. O na tātou ola fia lei se malanga o lo tātou malanga ai. Hallelujah. 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 And if you doubt the Word of God, Ai masalo salungia le upu o le tua. if you don't believe the Word of God, Ma e le talitonu le upu o and le if you tua. don't read the Word of God, Ona e te lo te whaitawina o lana upu. and then you will stay stagnant. O lo i whapenana i aise ngā lala po se le mautinoa. Yes, good. And then when you enjoy reading the Word of God, Aona e fia e whaitau le upu o le tua. you understand about who He is. Ona e loa malama le i le tua lea te au auna iai. And when it comes to the Word of God, Ai whaitau iai le upu lea. there will be hunger in your spirit, Ona tupu lea se ngā lala i lo wanganga. because this is the food for your spirit. A wā le mea ai lea lo mo lo wanganga. And you have to get hungry for the things of God. A mai te tauna e ngā lala iai mea ia le tua. Not only with the Word of God, E le ngata na o le upu o le but your tua. time with God. A o lo taimi mai ia. It's your time with Him. O le taimi whaatasi mai ia. When you want to learn about someone, Ai mana o te fia malama i se tangata. you have to spend time with that person. E te tauna whaalu lo taimi mo le tangata lana. If you want to know about me, A fia malama le taitai. you're not going to looking for somebody that lives somewhere else. E te lewa ai se tangata o soifua i se You mea. won't call somebody in Australia E te lewa au tangata o lo Australia. or in America Po Amerika. to let them tell you about who I am. Ina ia whailoa atu ia te oe le tātou taitai. You will call somebody that is living with me. E te tauna e wala au le tangata o lo whapenana soifua whaatasi mo le tātou tamā. And you will call Eloi. Ina wala au le ia Eloi. Why? Ai sea. Because she lives with me. A wao Eloi lea soifua whaatasi mo le tamā. Hallelujah. Hallelujah. So when you understand about God Ai malama lai lo watu. and who He is, O ia lea. you will call Him, Ona e wala au le ia te ia. because now you know who He is. A wao lewa e malama How le ia did te you know ia. that? Ona wala wa e loa. You know it from the Word. Wa e loa mai lang la fionga. You don't call somebody that you don't know. E le mawhauna e wala au stangata te le malama You iai. don't trust somebody that you don't E understand. le avea foi so whātua tuanga e stangata te le iloa. You have to call somebody that you trust in. E te tauna e wala au tangata te malama le iai. And you understand a person that loves you. Ma malama le tangata na ia te oe mwha. Not down to look for God. E le mawhauna tātou wa ngā i lalo tātou te waaya i We le go tua. up where God is. Tātou te ngā i lungo le maolo iai o ia. We have to know Him in the way we think. E hawana tātou loa ia i le meo loa soifu ai o ia. Because the way you think will show by the way you live. La wala lo e soifu ai o la wala leo lo ata iali mai ia te If oe. the way you live does not reflect the ways of God, Wa o atangia mai i lo soifua meo ale it atua. means that you never have a time with Him. Ono winga e lo Yesu taimi whaatasi mai ia. You have to spend time with the Word. E te tauna whaalu lo taimi le upo le And atua. also a time in prayer with Him. Ma lo taimi le te talo whaatasi mo ia. So today I will just have something to share with you. Lo whapenana fia tala no ia te oe se si vaenga le o It lana says to go higher and elevating your mindset with the heavenly perspective. Ia mawalunga ma whaatulanga ina uma natu i meo le langi. Your thought has to be in heaven, O mawhauwhaunga ma uma natu tauna whaatusa i meo le langi. because that is where God is. A wa o ia leo le atua lo soifu ai na. You have to study about what happened in heaven E hawana tātou amata i meo lo iai le langi. and what is available for us in heaven. Ma meo lo whapenana ava no mo i tātou le langi. Amen. Amen. So Paul was saying something like this. You're going to hear from Psalm 1, Philippians 3:12-16. Filipe tolu sfulua sfuluono. E le pe se ai o mo nei, po o ato o to ona le nei. Ai o te tau sisi atu pe ma fai ona o mo le me na mo ia we ke riso Yesu. Le au soi. O te le manatu o maua. Au le me tasi o te fai. O te wha ngalo i mea o tua nai.
O te momoe puna wa I fo I mea o lumanai. O te tausisi atu I whailonga. Ia maua ele tau I na wala awina ia o mailunga. Ele atua ia ke riso Yesu. O le nei, o I tātou umo e wa ato atona le lei. Ia tātou manatu natu le nei mea. A whai fo I ese so o tō manatu se mea. E whaali mai ele atua le lava mea. Ia te o tau. A le mea o tātou wo I ai. Ia sāwa wali whaatatau I lea lava mata upu. Ia manatu natu I lea lava mea. Paul was saying, I don't mean that I have everything Ele pese I wa o maua nei. or that I understand everything. Po ua ato atoa ona le lei nei. But Paul says, I like to know why God has called me. E te tauna o malama lama I le mea na wala awina ia ue le atua. I want to understand why. E te tauna o malama lama pe aisea. Because Paul says, this is not just a calling. Whai mai Paulo ele na o se A calling from God. o se wala au mau. It's do it His way, Ma olo manatu mai le atua ne tauna e whaia e tusa mona ala. not your ways, I le tusa mo wala. not the way you think, Le tusa mo manatu. not the way you do things. I le tusa ma mea te whaia Has i to mea. be God's way. Ya te tau ona whaia Has yalo to be le the atua. perspective of heaven. E te tauna tusa ma ala o le langi. And we have to bring it down where we are. Ma e te tauna au mai i le mea lo o tātou iai. And people will see heaven in you. Ma wawa ai mai tangata o lo i le langi I te tonu ia te oe. Look around. Look around. Wawa ai le Can you tangata see ni o heaven ta- in somebody's face? Huh? You know, there's no fear more people in heaven. Te le ilo atu se fia moi You know, konga na. in heaven there is joy. O le langi o lo iai le There oli is oli. life. O lo iai le ola. Because God is alive. O wa o lo so I fua pea le atua lea. So the people of God must be full of life. So tangata o le atua na tauna wha atu muima I le ola. Hallelujah. Hallelujah. We have to have the mind of heaven, E te tauna iai tātou le mawhauwhaunga le wha le langi. not the mind of the stomach. E leo mawhauwhaunga o lo manawa. Because every time we think more about food than heaven, Taimi uma te mawhauwhau iai lo manawa nai lo mea ai le langi. God is so good. E le lei le atua. Hallelujah. Hallelujah. And God wants you to fill your minds with the things in heaven, E mana o le atua e whaatu muina o mawhauwhaunga mo manatu I meo le langi. which is the things that God wants us to have. O mea tonu na o lo mana o le atua e te tau ona tātou maua. If you are worried, A whai o lo e popole. there's no worry in E heaven. le maua popole I le langi. If you are scared, A whai e te whewhe. there's no scary people in heaven. E le aintangata whewhe I le langi. If you are lack, A whai e te ngao ngao. Mativa. poor, Le tango lima. bring the mind of heaven into your mind. A mai le mawhauwhaunga wha le langi I o mawhauwhaunga. Because there's no poor people in heaven. A wai le aintangata mātitiva I le langi. Amen. If you're sad all the time, A whai e te whaano noa I taimi uma. there's no sadness in heaven. E le ai se whaano noanga I le langi. There is full of joy in heaven. E tumu le langi le oli oli. We have to bring heaven down here on E earth. te tauna au mai le langi le I le lalo langi le nei. And we have to think about the things in heaven. Ma tātou mawhauwhau I mea ia o le langi. We have to change the way we think. E te tauna suia o tātou mana tuna tunga. Amen. Amen. Not just to come to church, E le na o lau susu mai le lotu. not just to sing and jump, E le na o le pese moso. but bring the glory of God into your life. E tauna au mai le mamalu leo le atua I lo You have to seifua. imagine what's going on in heaven when people worship. E mawhauwhau ia I mea ia o le langi o lo whapenana ngā lulu e ai tangata. If God will show you heaven and how the worship is done in heaven, A whape whai loa mai le atua le awala lo whai ai tapua inga I le we langi. will be ashamed of how we worship God. O se māsiasi lea I awala leo lo tātou tapua ia ia te ia. Because the way the heaven praises, we cannot compare the way we do it. A wai le whaatusalia le awala lo tātou tapua ia I mea lo whai ai le langi. Hallelujah. Hallelujah. Change the way we think. Sui le awala lo e mawhauwhau ai. Think about your God in heaven. Mawhauwhau I le atua leo lo I le langi. Think about who He is. Mawhauwhau ia te ia lea. The one that creates everything. O ia le na ia whaia mea uma. And nothing that was created that's never been created by Him. E le ise mea na whaia e le whaia ia.
He's done it for us. Na whaia e ia mo I tātou. He's done it for all of Na us. whaia e ia mo I tātou umalava. Not only that he sacrificed his life, I le ngata na ia whaia le taulanga. but he gives us life again. Mai e toi au mai le soifua ma le hola ia tātou. Amen. Amen. Start bringing heaven into your environment. A mata loa na au mai le langi lea ma le si o manga o le langi lo si o manga lo Bring it ia. into your home. Ave I te tono lo ainga. Bring it into your kitchen. Ave I te tono lo mukuka. Amen. 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 When you plan a wedding, A whapeo fuafua se whai poiponga. and then you have the date, Tu ia I ma le aso. all your mind goes to that date. O lo ma whauwhaunga o lo a ngai umai le aso lea. All the preparation, O sauni uninga ma tā pena penanga. everything that it's gonna be on that day, O mea umalava o e manatu e whaia uma le aso you lea. think about it. O lo e manatu natu ia. When you sleep, you think about it. A e moe le te mawhauwhau ia. When you go shopping, you think E about te it. whaatau e te mawhauwhau ia. When you talk to your friends, you talk about it. E te tala no ia o e te mawhauwhau ia. When you make the invitation, you think about E it. te whaiwala au lia e whapenana e manatu natu ia. Because now your mind is set on that day. A wao lo mawhauwhau o whapenana a ngai ia I le aso lea. And some people will say to you, Tangata o whai mai ia te oe. that's not a very handsome guy that you're going to marry. E lo se tangata le leile nā la e te whai Look uipo at you, ia. you're the most beautiful girl in the family. Ai o e se teine la le lei te tono lo ai. You are very smart. E se lo ata mai. But he's a hippie here and there, hippie here and there. Le lau wasa le nā tama e te taualu ia. But your mind is set. A lo malatu o tonu le tangata lea. Look at him. Pawai atu ia te ia. Flies will come and stand in his mouth and he never just... E le mapu le Just tū lango le flies. ngutu. But your mind is set. A ua tonu I lo manatu o ia lea. It doesn't matter what your friends are calling you. Wa le a whaina ia te oe tala tangata e whai atu. Your friends will say, please, change your Pa mind. mole mole sui lo mawhauwhau. This is the most terrible decision that you've done in your life. O se whai unga silio na lele lei lewa e whaia. But you never do it E le mawhaina e whaalongo ia. because your mind is set. A ua ua tonu lo manatu ia te ia You lea. can't wait for the day. Wa le uma na onga ti fia ho ia. And your prince of Mr. Right will walk in the aisle. A lo va po fau e va ai Your mind is set. O whapenana tonu ia te ia. Whatever your parents will say to you, O a tala o matua e whai atu ia te oe. they will say to you, Whai atu le tala lea. did he ever give you the ring? Have you seen the ring? Wa vatu se mama ia te oe. And then you say, what ring? Na le mama. The wedding ring. Le mama whai poipo. You have to see whether it's just the cheapest ring there is. E Pava ai po se mama me le lua tala. Whale o loa. But your mind is set. A ua tonu lo manatu. Ring or no ring, just get wedding. Mama pele ai se mama. Whai le whai poiponga. Your mind is set. A ua tonu lo manatu. And when that day came, Ona o mai leo naso. you will always remember that day. O e mana fau ma e mana tua pea le aso le. That's why you have anniversary. O le aso le whapenana toi whamanatu ai. Your wedding anniversaries. Le aso e toi whamanatu ai Because lua you whapoiponga. still remember it. A ua o e mana tua pea. Because your mind was setting on that day. A ua o manatu sa tonu o mai le aso le. Even this guy will beat you up and move a black eye. E ui ai na fasi o e maululi lo mata. You don't care about it. E le popole i ai. Because you say yes to that day. Ona ua uman e ioi a te ia le aso le. And Paul was saying to this church, Ai whai mai paulo le ka le sia le. set your minds on the things above, Tau lai lauwa ai I mea o lunga. where God is. O lo o soifu ai le atua. There's no black eye in heaven. E te le maua se matau liuli le langi. There's no molemanava in heaven. There's no starving I le langi. In heaven, there's completeness of things. I le langi o le tumu ato atoa o iai mea uma. Because with Him, everything is complete. Wa o ia e whapenana ato atoa ai mea uma. With Christ, it is the fullness of everything. Wa ai ke riso o le tumu ato atoa leo mea uma. That's full of joy. Tumu le oli oli. That's full of peace. Tumu le file mu. Full of righteousness. Tumu le mea tonu. Filled
with everything good. Mea o lo whaatumuina ia te ia. And these are the things in heaven. O mea ia o lo i le langi. The joy is unspeakable. O le oli e le ma wha ma tala You joy here, you joy there, you joy everywhere. Oli o mea Because oli. it's from heaven. Wa mai le langi. These are the things from heaven. O mea ia lo mai le langi. This is why Paul says, set your mind. Mea na whai mai ai polo tau lai lau wa ai. If you never have a mind of yourself, A wha pe le iso ma fau. you'll never come here today. E le ma whai na e sau la fiafi le nei. You will come and go to the supermarket. E te le sau ia te alu i supermarket. Or you go and do your washing. E te alu whai lau tanga mea. But your mind was setting on today. A wa uma le wha tonu lo ma fau mo le I aso will le nei. be in where the presence of God is. O te fia iai le meo lo iai. I want to worship Malu o le him. tua. Te fia tapua ia te ia. I want to express how much I love him. O te fia wha i lo ia te ia lo wa ngau lofa ia te ia. I want to let him know that I love him with all my heart. O te fia wha i lo ia te ia o te lofa ia te ia mai lo And loto my mind atoa. is set that I'm going to come and worship A him. wa lo loto o tonu o te sau te tapua ia te Because ia. these are the things that it's important to me. O mea ia e tā ua ia te. Your mind is set. O lo manatu wha penana tonu ia te And ia. let me tell you today, Ta watu ia te oile mele if nei. you set your mind on the feet of God, A wha pe o mana tau lai o manatu i mea le langi. the challenges and the troubles of life O lui tau ma mea ngai mai o le soifuanga. will become little before your eyes. Wa na ni nai mea e wha penana e lo atu i o fonga. Why? Because now the things of heaven are now occupying your life. A wau wha tumuina o fonga mau ma whaunga i mea o le langi. There is joy, O lo iai le oli. and there is victory, O lo iai le manu malo. and there is peace. O lo iai le file mu. And it doesn't matter what the enemy is saying to you, E le a whaina po a me whai mai al ti a po. but now your mind is set. A wau tau lai lo ma whau I'm not going to listen to the lies of Te the le toi enemy. whaalongo il pepelo al ti a polo. I'm not going to obey his O deceptions. te le toi ustai ana me wha I se. will obey the word of God O te ustai le upo le because atua. this is the mind of Christ. A wau le ma whaunga leo ke riso. That's why Paul was saying to the Ephesians, O me le whai mai ai paulo ia e feso. let this mind was in Christ be in you also. Me le tau na ia tātou le ma whausa ia ke riso Yesu. Let's get rid of the old mind that we have. Ave e se ia manatu tu ai ma whaunga sa tātou That ia. you're nobody. You all tangata te le ise me sa ia te oi. That you cannot do anything. E le ise me ma whauna e whaia. People say you are stupid. Pe me tangata o tangata wha valea. You're not. Le ai. You have the mind of Christ. O lo ia te oi le ma whau o ke riso. You will be filled with the presence of Christ. Whaatumuina oi le mana o le atua. And when people say that you have a sickness, Pe me tangata o tangata mai. truly it is true. E moni. Those are the facts. O mea na o lo tupu. But the reality and the truth of things, Ale mea mauti noa ma le mea moni. God is still the healer. O le atua o ia lava o le atua God whamalo is lo. still the miracle working God. O ia o le atua whaiva venga. There is no sickness too big or too little to him. E leise mai ia maualunga pe sili atu. Because I in whamalo his longa le mind, atua. he wants you to get healed. A wa o lona manatu ia manatu ina ia malo In his lo. mind, he wants you to set free. E manatu o ia na ia malo lo ato In his toa. mind, he wants you to be a new person, Oe o le mana o le atua e te tauna e ave o matangata fau. to be strong, Whaamalo sia. and be enjoying the things that God has provided. Mai e oli i mea o whapenana saunia e le atua. It's a call to go up higher. O le wala au ia ngai lunga ma maualunga. Colossians 3 verse 1, it reads like this in Psalm 1. O le nei, a whai wa tui whaatuina o tau whaatasi ma ke riso. I o tau sa ili mea ilunga o iai ke riso. O lo ti e ti eli tu tau ma tau o le atua. Now, you have raised. You once dead, Le neu whaatuina oe whaatasi ma ke riso. but now you're being raised with him. Na e oti a leu whaatuina oe whaatasi ma ke riso. Now, it says that now you have a new life in Christ. O lewa iai le ola fau te tonu ia te oe ia ke riso. The old life is gone. Le ola tu ai wa mau atu. The old thinking is gone. Ma fau fau tu ai wa whaamenana ma vai atu. The old mindset is gone. O ma natu na tunga tu ai wa ma vai atu. The mind has to be new O whapenana whaafau ina o ma fau because fau. now we have the new life in him. Ona o lewa iai le ola fau te tonu ia te tātou. Not only that, he says, now set your sights on the things, the realities of heaven. Tau lai lauwa ai I mea moni o le langi. It says, you have to be willing and shift your focus on heaven. E whapenana tu atu lauwa ai ma lau
Tanta ngā ia te ia o lo soi See, fu. number one is a call to go up higher. Me mua I whapenana wala au tātou te ngā ilunga. And number two, you have to seek the transformation in your spiritual life. Te tauna tātou sa ilia swinga whaaleanganga. You don't have to stay the same. E le te tauna tātou tū mau ai pēr. There should be a shift. E te tauna iei se swinga. Has to be a transformation. E te tauna iei ni swinga yo tātou tangata. Because if you never have a transformation in your life, Ale ei se swinga yo tātou o langa. or never seeing a change in your Le ei ni life, mea leo whapenana tupu mai ai. it means that you're still staying the same. Rono inga o lo tātou tū mau You lava i le still mea sa have the tātou same iai. mindset O lo tū mau lava i le mawhauwhanga of tu ai. the old person, O le tangata tu ai o lo iai. the old nature, Le natura tu ai. the old man, Tangata tu ai. the one that should be dead, Tangata le sa ta tauna oti. but it's still there. A lo whapenana atangia mai The pēr. way we know it, it's because there's no change. Ona mafua mai ele oi iei se swinga. Amen. Hallelujah. Number two, has to be a spiritual shift, E te tauni iei ni swinga whaaleanganga. a transformation. Swinga le lei whaaleanganga. You know, when you study biology, Ai e ina le mtaupu whapaiolo. you know, when you look into the life of a butterfly, Ai e tilo le le ato le pepe. and then when the butterfly lay eggs, Ia a whapela tau tu fua le pepe lea. and then it comes when it hatch. When it hatch, Ia a o taime e fofo ai. and then it grows a little sort of a very funny looking. They call it the lava. Ia nei wa ai le ele tama I mea na. And Se then- ufe tolo mai. Yes, and this mea called the lava grows along the E leaves. whapenana e wa ai lungo la au, lau la au e solo ai. And then when it's getting bigger, Ia o le fua pepe lea o lo le na te lei. and then becomes a caterpillar. Ia na ave lo le ma pepe le fele lea iso. No, the caterpillar before the baby. You know? And then the caterpillar, not the bulldozer, no, the caterpillar. You know, the funny, ugly looking thing. Ia le toai ngā wa ainga le na. And then, after that, ugly, crawling creature on the leaves. Ia le e mata ngā ma le wa ainga le leo le wa ai le tu ainga natura. And then it starts to change. Ona amata lea ona e wa ai wa Yesu inga. That's what you call being transformed from one stage to another. Ni mela nai ta o le sui mai le si swinga I le As si swinga. this ugly caterpillar still growing here, growing there, roaring everywhere. Ia e mela na Tolo. tolo I o tolo mai I. And then it starts to change. A leu e wa ai atu a mata na sui. From this caterpillar to something pretty. Mai le ketapila lea I se mea wasili ona mata ngofi. And then it changed the color. Ma sui ai lona lanu. And then it's got wings. Ona whaapela lea na iai mauna apa au. And then it's fly away. Na mata lo lena vai atu fele lei solo. That's transformation. O swinga la na. You know, in our life of mindset, I soifuanga lei o tātou mafofonga. it has to have a shift in the spirit. E ta tau lava ona iei se swinga I le tu whaaleanganga. And has to be, you know, has to be reflected through our lives. E te tau nā tangia mai o tau soifua mo tātou ola. Because a lot of people, they've been born again, changed, committed to the Lord Tele o tangata u whanau fōwina ma tu nā atu o lātou soifua I le atu. many years ago, Tau sanga talu ai. but still a caterpillar, A lo whapenana a vea pēr ma ketapila. still growing. O lo tolo tolo pēr. Still tolo here, Tolo 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 atu here. I, tolo mai Put I. everything in the mouth that is not supposed to put in the mouth. Ki lea mea ma tu whawhonga ma tolo pēr. It will never transform you. E le ma whaina iei se swinga. Has to be the word of God. E te tau na sui o na le upo o le Because atua. the word of God will transform you. Wa le upo o le atua e sui ai lo tangata. That's when the new person will come alive. O inai a tangia mai ai le tangata fau lea. That's when the new person will be known and seen by people. O I la whapenana I loa ai e tangata le tangata fau lea. There you're going to soar on high.
Whapenana e anga ia ilunga. where God I is. le meo lo i le atua. Because now we're being transformed from the natural mind A wā lewa suia mai le mawhauwhau whanātura tangata. to the mind of I Christ. le mawhauwhaunga o Keriso. Whatever happens around you O a lava mea tutupu lau siu siu that mai. is not of God or not of Christ, E le mai le atua pe mai a Keriso. you have the answer to that problem. O loo iai le tali le nā whawhita au. Because now A wā o lo nei. where you have the mind of Christ. Wai ate oe le mawhauwhau o Keriso. That's why Romans 12 verse 2, it reads like this. Awa fo tu te a mio fa atasi ma le nei rangi. Ai pe ta ia lili wina le toe fu ta ino to loto. Ina yo to su pe se ale fina ngalo le atua. O me wale lei male mali male ato atoa. When you use the word awa in Samoan, it brings attention to the little child. A whape whaungaina le upu lea. E whape nana whailoa isa whailoilo I tamaiti. You know, they will stop Whai atu ate oe aua. and they will listen to you. Ona whaalongo mai lea I ate oe. Every time that a little kid will try and do something that is inappropriate. So se taimi lava e whai e se tamaititi se mea le lei. And when you said awa, Na e whai atu lea, don't. the little kid will have the attention. O le tamaititi lea o le a whaalongo mai ate oe. And when you say awa in Samoa, And when it, e whai atu don't I Samoa, you're not going to say awa. te le whai atu, aua. You're not going to say that. Te le whai atu whapena. Because the little kid was just repeating what it's doing. Wai ata mata mai titi au e ma whai ale mea lai whai. Because now he said, awa. Don't. But I know you do this hour over and over again because you got many children in your home. O I la la e whai atu e pea, aua, aua, aua. You got heaps of children. Number 1, number 2, number 3, number 8. Got very many children. Tele tātou tamaiti. And it's a lot of hours. O le tele whai lau whai atu aua. And he was saying, hour. Na e whai atu, aua! See? The kid was, oh, okay. O le whapena lo le tamaititi. And Paul was saying to the Romans, Whai mai leo Paulo ia Roma. hour for to tell me of it. And See? do not be conformed with this world. That's the way it should be. La wala na te tauna tātou talanoa ai. It wakes up your senses E whapena na whanu mai ai u whaalongona. and brings your attention Ma mai ai lau whaalongo. to what the word is saying. I le upu lea le atua. It says now, do not, Aua, do not. aua. In short, don't. Whai atu, aua. See? The do and the not comes together and say, don't Tu whaatasi, aua. be conformed to the pattern of this world, Aua lea mio whaatasi ma le nei lalolangi. but be transformed Ai pei tai ia li liwina. from the old mind I le toi fuata ina o to the tātou new mawhau. mind in I le Christ. mawhau tu ai, I le mawhau ia ke You're no longer think as you used to be, O le ai le toi mā natu e peona e māsani ai. but now it changed. A o lea ua sui. Your faces changes. Ua sui au fōlinga. Your character changed. O lau tuai ngā tangata ua sui. Your attitude changed. O lau a mea ua sui. The way you live changed. La wala loa sei fua ai ua sui. The way you do things changed. O a wala e te whai ai mea ua sui. Because this is a new change. A wā sui ngā whau ia. It's being transformed Ua whapenana whelu ia ina. from one form to another. Ma I leisi vaenga, I leisi vaenga. That's what it means to be trans. Mea nai te tau ai o na tātou suia. That's why you had transport. Mea la nai te tau ai na toi liu ina o tātou tangata. If from one place to another. Ma I leisi la sanga, I leisi la sanga. From your old mind to the new mind. Ma I le mawhauwhaunga tu ai le mawhauwhaunga fō. How can we do that? Whawhiwhea na tātou whau. Has to be renewed. E te tau o na whawhauina. You're not going to go to the shop and ask for a new mind. E le mwhauna e alu whaloloa whai atu mai se mawhauwhau. This is the mind that you're born with will still be in your head. O le mawhauwhauna na e mawhauwhau ai. Na mai ai le atua e tu maua. Amen. Amen. It will never change. E le suia. The same mind that you're born with Le mawhauwhau lena e whanau mai moe. will still in that round thing that you carry with you. That is your scar. E tu maupe i te tonu I lo ulu leo lo e alala mai moe. A tingpo, la tingpo. Tingi po. It's in your tingpo. Yeah, in your skull. Amen. That's Amen. good. Amen. Everybody have a tingpo. Tofu tātou ma le skull. If you don't have a tingpo,
If you don't have a skull, you don't have a mind. e lo ia laso mafofau. But everybody have a tikipo. We all have skull. That is a place where the mind function. O ina lo tu ia le mafofau e ngai oi ai manga lui ai. And now, but be transformed by the renewing of your mind. Ai te tau na toi liu ina. How can we renew your mind? Whawhiwhia na whai. Think about the new things. Mafofau I mea fau. The only new things that we have on earth Mea fau lo i lalo langi le ne. is from the Word of God. O le upu lea mai le tua. The smartest guy that ever lived. O le tangata poto lo soifua. Sa soifua. Sa soifua. His name is Solomon. O ia leo Solomon. He said there is nothing new under the sun. Whai mai le se me fau lalo le la. But when Paul came along, Ai te wā ngai mai Paulo. Paul says there is only one thing that is new. Paulava le mea fau i lalo langi le ne. It's the person that gave the life to Christ. O le tangata leo toi whawhawina Because i that a is Kristo it. Yesu. The old man has gone with, O le nā tura tu ai ua but the new whapena na nature mawai. has coming into us. Au le tangata fau leo wā ngai mai te tonu. You're sitting here because you're a new person O loa lala mai o oi o le tangata fau. and look like one. O oi lava o le tangata fau. Amen. Amen. Look like a new person. O e whapena nā atangia mai e le tangata fau. Look like Christ is in us. Atangia mai e le Kristo lei te tonu i ai tātou. Even though you never sleep last night, you've been watching Facebook. E ui lava na e le moe o no lo wava ai Facebook. But for now, matter in the dam of the Word of God. And now your eyes Amen. looking at the upo le tua. Amen. Amen. If you watch rugby all night, you never sleep. You watch your coffee. You watch your coffee. O alu lau taimi And when fau. you come to church, you're almost dead. So toia e hoti mai. But you haven't done anything today. You've never been to work because today is Sunday. Wai lei misau mea o whai o la sana o la. And you're only here for a few minutes and you look almost dead. Nā ni nai me no te au toi titi a e o. Change your mind. Sui lo ma fau. When you go home, change your mind. Ai alu lau whai le sui lo ma It fau. starts from the Word of God. A mata mai le upo le tua. When your mind is filled with the Word of God, A whatumuina oi le upo le tua. you will enjoy the presence and where God's person Ona e is. oli leo le mea lo ia le mamalu ma le mea lo ia le tua. Make a transformation. Whai se swinga. I don't do it for you. O te le whai mo oe. You do it yourself. Whai oe. Amen. Amen. A lot of people will say, Pastor, give me a word. Mai le whai whai au mai le upu. What is my future? La lo lumanai. I don't know your future. O te le lo lo lumanai. I don't want to know your future. O te le fia mala mala mai lo lumanai. It must be a nasty future. Ya na. Get to the Word of God. Alu le upo le tua. That's where your future O is. lo ia na lo lumanai. If you're poor, go to the Word of God. A whai mativa. Alu le upo le tua. There is riches in the Word of O God. lo ia le tamau a inga le mfam tala tala ina le There is upo le tua. freedom from slavery in the Word of God. O lo ia le sa o le tonga mai polonga o le upo. Fill your mind with the things above. Whaatumuina o mafau fau I mea o le langa. Amen. Amen. Not filled with kekepoa O le whaatumuina le keke poa. and pankeke Mal pankeke. and a kokolaisa. Mal kokolaisa. It never take you high. Ile ave ai oi lunga. It will soon take you down. Va veina e alu I lalo. But have the things of God in your mind. Mau o le mafau fau le mai le tua. Amen. 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 It's good to have a transformation. Ele leile ia yo swinga yo tātou tangata. When your child is 10 years old A whapeo wa se fulu tau sanga o lo atali. and still drinking from the milk bottle, A lo whapena na susu lava le whang susu. yeah. How stupid is that? O kasa vale o ngā mea. 10 years old and still sucking the bottle of milk. Fulu tau sanga ai susu whang susu. There's no change at all. Ele ai se swinga. There's something wrong. Ele mela se. If you've been in the faith for so long Wa e ia le whaatutuanga ele. and you haven't been transformed or have a change, Ele ai se swinga e tasi o aliali mai. it's not something wrong with God Ele ai se mea se se il upo or le something atua. wrong with the Word of God. Ele o ia se mea se se ile atua. There's something wrong with you. Tua te lele se se na ia te. You're not hungry enough with E the te things leo of ngā God. lala i le upo le atua. You don't want to transform by the Word of E God. te leo mana o suia o i le upo You le don't want atua. to get to the presence of God. E te leo mana o te alu i le mamalu o le Well, atua. you settle with the lowliest. Wa ele leia ia i le mea na te ngata ai. You need to go higher. E te tauna a ngai lunga. You have the transformation. Tauna iai swinga. People should know and people should see. E te tauna i loa te ngata ma wawa ai mai le mea ia. Because transformation
O swinga nei. people will know. Loa e tangata mea nā. People hardly seen the caterpillar crawling on the leaves. Tangata ke ta pilo te tolo atu. But when it transforms to the butterfly, Ina ua suia mai le pepe. when it flies high, Ona lele mawalunga. everybody see where he Ona i goes loa uma le tangata. because it's going higher. Wa le wanga ilunga. When you go higher in the things of God, Ai nga ilunga I mea le langa. people will see the transformation. Le ai loa e tangata swinga nei. People know actually who you were. O le ai loa lele iei tangata o oe le But now there's a change A wa iei le swinga. because of the shift. Ona o le swinga. You used to sing in the choir. Iuna pese lau fai pese. People don't like the way you sing. Tele le fia tangata i lau pese. You're always trying to be Darlene Check. Te fia tāling. You want to be somebody, E te mana e vea o e pe o ses tangata. but there's no transformation in your life. Ai lo iei se swinga I lau soifua. There's no sacrifice that you've done to your life and the calling of God. E lei se o si ngā taulanga o e whaia mo oi lava mo le atua. That's where there's no transformation comes. E mafua mai nai lo iei se swinga. Number 3, Me lo tolo. let go of the earthly things. Tu e se avenga ma mafa wha le lalolanga. There's so much worries that we carry. Tele le popole lo tatu avea. It's unnecessarily. E le tala whea ngai ma tala whea unga. It doesn't give you good. E le avatua ia te oe se le lei. It won't give you a future. E le avatua te oe se lumana I le lei. And it will never give you hope. E le avatua wha ia te oe se mafo. 1 Peter chapter 5, 6 to 7, you'll hear it in Psalm 1. O le mele ia whamaulalo i o tau I lalo le au mā losi o le atua. Ina ia whamaulunga ina o tau e ia iona pō e ta tau ai. Ia tu ina atu ia te ia me uma tau te popole ai. A waulo o manatu mai o ia te o tau. It says that humble yourself under the mighty hand of God. Ia tātou wha mau lalo I lalo le au mā losi o le atua. And in due time, he will lift you up. E taimi ngā tai e wha penana tu ina atu ai tātou ia te ia. And it says, cast your cares. Pe mai tu ina atu uma ia te ia. Cast your cares. Tu atu ia te ia. Cast your worries Mea te popole ai. to him, I le atua lea. not to somebody else. I le mo sesi tangata. It's becoming a habit that when you worry, you call somebody. O e masani ai a e popole na e wala au le sesi tangata. And then you make a big story. Na e whai le se tala te le. And then you ended up with a little story. Ina wha umai tu e le sesi tamai tala. And ended up with a little story. Tu e whai atu e me sesi tamai tala. Because you're worried. Ona e popole. You want that person to know what is happening to you. E mana o tangata na I loa le mele tupu ia oe. But the word of God says, cast it unto God. Fe mai le atua tu atu ia te ia mea uma e te popole ai. If you don't have money, Ai le isau tupe. call God that you worry about the money. Wala au I le atua wa e popole wa le isau tupe. There's no money for the petrol. E le isa tupe mo lau There's pensini. no money for the milk. Wa le isa tupe mo le susu o tamai. There's no money for the bread. Wa le isa tupe mo se falawa. There's no money for the lunch. Wa le isa tupe mo lau lunch. You call to God. Wala au I le atua. This is a worry. O mea ia lo e popole ai. These are our O cares. mea ia lo tātou popole But ai. the beautiful thing about the last verse goes like this. A le mea matango fia I le upu le whai mai. The reason why you cast your care to God, O le mafu anga e te tau ai ona tui atu I le atua me popole ai. because he cares for you. Ona e amana ia mai lau whai atu ia te ia. Amen. Amen. It doesn't matter big or small, I lea whaina te lepe lai titi. long or short, Umi pe pupu. fat or skinny, the care is. Le tu ai ngā popole na ia te hui. Just cast it to God Na le lafu ai ma tu atu I le atua. because he cares for you. Au ai manatu mai o ia ia te oi. Let go of your worries Tu atu ia te ia lo popole. and then start thanking God. A matan e mafau fau I le atua. Because thanking God is saying, you're going to do it for me. O lo mafau fau I le atua e manatu e The whai le worries atua that mo I ai. have, O le o soifua lo e o lai. I'm not going to worry it again. O te le toi popole lava. I'll let you worry about it. Tu I le atua o ia e manatu mai. Let God worries about your worries. Tu I le atua e popole ia oi. Because your worries, it doesn't matter to God.
Mai le afaina o lo popole na i le atua. Because God is bigger than your worries. Wa o le atua te le atu i lo popole. And God is stronger than your worries. E malosi atu na i lo popole. And God is higher than your E worries. mawalunga atu o ia na i lo And God popole. has the answer to your worries. A o ia o le tali o lo popole. It doesn't matter what source of worries do you Le have. afaina po le ale mafuanga o lo popole. It will still says the worry E tu maulava o le popole. if you never cast it to God. E le tu ua i le atua. But once you cast it unto God, O le taimi lava tu atu ai i le atua. He will take care of your worries. Ona ia manatu mai lea ma vaaile me te popole ai. And He will worry about your worries. Ona popole mai lea i le meo lo e popole atu ai. It's wonderful when we understand, Mala le lei tele pe atatu mala malama. when we let God carry our worries. Ina o tātou tu atu i le atua na te tau avea o tātou popolenga. And let us go free from the Ma worries. tātou sa o loto mai ai le tātou popole. Now let us live with a purpose in life. Tātou soifua le maola i se wha moi moi le o langa le nei. We have to create this atmosphere in our lives that there is a purpose for you. Tātou nta mo whaia wha penana whaia le soifuanga lea o lo i se wha moi moi a teia. You're not here just to eat, sleep, wake up, shower, work or school, and then come home, sleep, eat, up again, go again, come back, eat, sleep, wash up. There's no purpose like that Le in se life. wha moi moenga i se mea wha pena. There is a purpose why you're here. Ile ma wha moi moenga na e sau ai. You're not just here for part of the church. Ile na o lo sau avea o se tasi le lotu. God has a purpose for you. Na ile wha moi moi o le atua mo oe. There's a purpose for this pulpit over here. O lo i ile wha moi moi le upu lea le. It's not for a decoration. Ile ma se teu te unga. This is to hold my sermon O ia wha penana tau atu ai atu. so that I can look into my sermon Ina ia wha penana o wa and then I look into your eyes. o wa ai atu iau fonga. Because your eyes are the gates to your soul. Wa o fonga o fai to ai ai. And every Sunday I can see a lot of souls O asa uma o te va ai to ai le telo anga. because I can look into your eyes. Wa te va ai atu iau fonga. Because it is the gates to your soul. Wa o le fai to ale i lo anga. And today there are many souls in this house. Le aso le nei lo to atele lava o nganga o te tono nei fale. And there are beautiful souls. O ni nganga le lei. Because now they're being created to the image of God. Wa fa penana fausia i le na turo le atua. But we have to thank God for the E purpose. te tauna tatu fa tai le atua le fa moi moi. You're not just here just to sing I le or na lo worship. sau te pese le mafuanga o lo iai. There's a call of God upon your life. E le vala au le atua i lo soifu. There's a purpose. O lo iai le fa moi moi. There's a purpose from God. O lo iai le fa moi moi mai le atua. You're not here just to have children on earth. E le na lo iai ta maiti e te fai mo i le And then you're langi ready to go home to heaven. na e fo i le lo fale No, to heaven. i le langi. Your purpose is not, it's more than just having children and then die and go to heaven. O lo fa moi moi sili atu na i lo iai mo lau fa nau e sili atu lo walu i le langi. Celia to Lord Fan for now to me. You know, this purpose, there's a future in your hands. O lo iai le luma na i o wa ao. You're raising warriors for the next O generation. lo fa penana e tau sia fita toa mo le luma na. You're not just a mother to feed the children. E le na se tinai ta maiti e fafanga mo i lato. You have a purpose. O lo iai le fa moi moi. You're raising warriors. O lo fa penana e ati ya e ni There's a tau. generation in your hands O lo iai ne uta ngatu pulanga i o wa ao. that will change the future, Lato te suia le luma na. that will bring the light into the Fa world, penana au mai le mala malama le lo langi. that will impact the next generation. Fa penana ia ina i le sia ngatu There is a pulanga. purpose in your O life. lo iai le fa moi moi lo soifu. You're not just here to occupy the place. E le na o lo iai te tonu le lotu e fa tumu e le lotu. Learn and look for the purpose while you're here on earth. A o ma ia e loa le mafau fauna iai oi le lalolangi. Amen. Turn to the person next to you and say, do you know your purpose? See, you don't even know your purpose while you're here. But God knows your purpose. Fa mo mo e iai le fiafi le. God will show you your purpose. Fa i loa le atua ia te oi lo fa mo mo. You're not just singing as a purpose. Le na o lo pese a veo se fa mo mo. You're worshiping the living God. O lo e tap wa i le atua soifu. You have war to the enemy that we cannot see. O lo e tauina se tau fa le nganga. Because when the praises go up, the blessing and the power of God comes Wa o lo fa down. pena nei fa mo mo fa mo yanga le tua mai mo tato. We have a purpose in mind. O lo ia il fa mo mo nga yo tato ma
Because Christ renewed our mind. Ua o le keriso na sui o And tātou let us have mafofau. that mind of Christ, Ai tātou le mafofau o keriso. so that we will understand our purpose why we live. O na tātou loa leo le whaamoemoe o tātou wola ai. Hebrew 10, verse 24, 25, and then I'm done. Ia tātou mana tuna tu fo ili tasi. Na ia tau wha atupu ai lea lofa mga aluenga le lei. Aua le la fo ina le wha apoto ina o i tātou. Pei o le maasani a isi. A ia wha maafana whanai. I ati le fo i ona wha apea. Ina wa o tau iloa. O le aso o lo tau lata mai. Have to learn to adjust with people that you live with or accompany with. That's a good one. Tauna o ina i tātou ni whapetana tātou malama i tangata o lo tātou whiola whaatas. Be very careful with people, E tauna e whaitete i tangata. because the person that has a different attitude or character, O sos tangata e whapenana e se lana a mio malono to inga tangata. it will rub on you. E whapenana a tangia le lo tangata. I learned about this long time ago when I was a young Christian. O o ina mele mele tau sanga talu ai. A lot of Christians, even though they're so long in the faith and, living for God, they always have this negative attitude that they have. Tangata ke usiano wa leva na yai wha o le tanga. E masani ano o ai e to inga winga lea. But the word of the writer Hebrew says, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Ia tātou mana tu natu fo i le tasi na ia tau wha atupu ai le alofa mga luenga le lei. You have to think about the next person or the person that you associate with. E tauna tātou mana tu natu ma tātou loa tangata ia tātou te mafuta whaatas. Because sometimes when people say negative things Wa o nisi tangata e whai maini upu le tala whia ngai. or gossip, Whai te tala. you actually contribute O whapenana e whaapopo le iai. or agree with what they're saying. Ma e i oi ai le mea lai whai mai ai. But this is not the word of God he's saying. Ai lo le mea lai whai mai le upu le The word of God says, let us think of ways tātou mawhau i ala. to motivate one another E tau whaatupu ai le alofa ma le alofa. so that they will act of love and good. Ina e whapenana tau whaatupu ai le alofa ma le anga le lei. Has to be a good, E te tau ona le lei. not only in characters but also in attitude. E le ngata e le lo soi fuanga a lau a mio. And he goes, and let us not neglect our meeting together. Mai au le la fo ina le whaapoto ina o i tātou. And then it says, as some people do. E peo na whai e nisi. Now, this coming Wednesday, the 5th of March, 2025, Le aso lulu, aso lima o mati o le ngai mai, this lua is lima. the starting of our cell groups. O le a amata lia ai e tātou mawhtanga wha cell group. It says here, Lo whai mai ai i. do not neglect the meeting together, Aua le la fo ina le whaapoto ina whaatasi. as some people do. E peo na masani ai o isi. A lot of people, they don't want to go to cell groups. Te le tangata e le fio i mawhtanga. How can it be transformed to the Word of God E whawheo na suia o i le upo le atu. if you can only rely on one meal on Sunday? Pea whawheo na o lo saua le loto e te whaalangulango le mea ailea. You don't eat only on Monday, E te le aina o le asangufua. and then you leave for the rest of the week, Ona e ola le and then you're going to eat the next Monday. Ona e ta ato e aia le You're going to be dead by then. Yo atu le aso na wa e oti. Just the same as spiritual food. E whapea na fo i la le mea aifa le You aha. can't rely on this meal just once a day of the week. E le lava le mea ai nei le aso le nei mo le vai aso ato. You need your own personal E studies. mo mia la o e suenga. You need to come to cell groups. E mo mia lo walu i mawhtanga wha cell group. See, we need our supporting one another, E mo mia lo tātou lango i le tasi tangata. but encourage one another. Ma wha losi i tangata. Why? Ai sea. Because the day of the Lord is near. A wao le aso le tua wa lata mai. You never know E te le iloa. when God calls you home. O le aso e wala au mai o le tua. You never know the day. E te le o iloa le aso lea. May God bless you. Whaamanuia le tua ia. I said a lot of things. Te le meu whapenana tu whaina. Talk about spiritual transformation. Tala no ia te oi mea swinga wha le nganga. Let go of earthly burdens and worries. La wha ia te ia manatu ma polenga wha lalolangi.
be grateful and have a thankful attitude. Ia I tātou le nganga tātou te whaafatai ia te Have the purpose to live for God Ia ise wha moe te soifu ai le atua. and connect to the right people. Me whapenana e whiso tai tangata sao. As the team is coming up, awa ngai mai le au. Alo iaile Lo iaile ile tina ya beto ma le ainga le la ngona le Mesia o le atari ya Willie o Willie o tama whanau o le kalesi e mangele ne so I fua maola I foi tono le kalesi ne whai vanga le fiafi e o na malanga I Australia Teresa lots of tell you. Lo so I fua le atua na lua o na ia I mawili. Le ngalo atu o e ma le whanau. Au atu na iau matua. Lo tu fatasi lua e kalesia le nei taimi. Tato tau so fatasi. Le mamafa o le venga o tau aveina nei o le tina e mai se Teresa le whanau ai mai se le lua I kalesia His grace e le se me whaingatai le atua o le atua na te omaia o le atua foi na te ave se ina e whamai angata le laulangi nelu tatou whamoi moe o na malaia leo I tatou Lo el tato famo moi mo ataiao. Ele to fia foi mai wili. O fai ngoi na nei a se te fano. O ai o ele mamalu le tu. Ai o le mamalu le. E ngase tinga. Lolo foi la ngona o maftia. Ana ole oli lumo le na fai le tangata. Lo mana tuatu o ele tina ia peko. Le ainga, ai mai se ele tina ia Teresa. A wana ingalo, le atua lea na valauina lo tato wola, ma lo o tau saifua. O ai tofu tato maso, mai tuaso whapea. A o mai taimi o mafutianga mpoponga, e tato mana tō pelele. Mole ato mato mo nga alofa ma fa ma fananga ile kalesi nei mangeli mo ele tina ma fana anga lele atua I va nga tutoi ai fa tu mo ele atua va nga o fa pe na nga o no to se o le atali le tama ma se pele ya Teresa ya foi le vinga ile atua wa pe tato te ola peoti o tato lava o tangata o le atua I tato a tato tutulai o suina le pesi e tato mana tua I pealeri o na lona whama o ni malele We will remember. We will remember. We will remember the works of your hands. We will stop and give you praise, for great is thy faithfulness.
mana tua pelo le leile alo mātou atua. Mātou te mana tua lo alofa lea o lo whamaoni lea. Nai tau sangan mātou mafutai ma lo watali ilo mātou li a te te whara. Mātou te whawhitai oe. A wai le ngalo lo wanga le lei. Nai whasoma iai e ala le nei tau. O se mea lofa nai fua i le whanau. Se mea lofa nai fua i le tina. Se mea lofa nai fua i le ainga. Se mea lofa nai fua i a Teresa. Se mea lofa nai fua i le weka le sia. O le mātou walau i a te oi. Mātou te whapeane. Ia te oi lo lava vi inga. Ua whamawhana whana wai le pupulo wa aolo mātou atua. Le tina i a petu. O uso matua whawhine. Le ngatai leo si whanau. Maltina i a Teresa. Le kalesia whanono olo mātua li olo mātua walau i a te oi male ainga. Ia le au whamawhana whana la ua fia. Mātou te o male mautinoa. E mātou te iai wana o se vai tau, ma se vai aso, ma se vai teimi le lau langi le nei. Ale no moni wa e tape na ina moi mātou. O lo wa whapeo na oli ma fia iai lo watali. Ia se te wha. Le mātou walau wanga le lei mai oe. Mātou te o mau whamanianga le nei tuasu. Awa mātou te mana tua pia oe lo mātou atu. O ame wa whaia lo mātou li le nei tuasu. Mai le tai au se o mai le nei tula. Ia moli atu o se taufunga la au i la ua fia. E whailo atu i o mātou loto. Ma le mātou nau atu i ate oi. Ia il fesu ia inga ma se lasanga fōlo mātou ola. Au e nau mai a mātou atu i le sitianga ma le maualunga o le me olo e a fio ai. Na ia mātou i loa oi i se tūdilo. O le mātou talo. Oe maonga whanau le nei vai aso ngaluenga lo mātou atua. Te mua au muli au la ua fio. Whawheloi mana onga taitasi ainga. Le mātou wala au malutia i mātou. Iau au alofa. Sawina meo la au ina le nei fiafi. I le toto o le whengainga. A le walau lo mātou watua. Ia tuma o tupea le vi inga o le whamanuma whane tanga i la ufio. O i lava leo lo mātou watua le leile atua le tamā le atua le alo le atua le nganga sā. Ua mātou wole atu ona tsof. Pelo Yesu Keriso. Ai ala langa le whanau pele le atua. Amen. Ya, si maulunga mai lo ata matau. Ta si lua tolu. God be the glory. Forever and ever. Amen. One more time. 1, 2, 3. To God be the glory. Forever and ever. Amen. Ya, alema te wina tato malunei. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible. My faith can move the immovable. My faith is healing me. All things are possible. All things are possible. All things are possible. My faith is healing me. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. Never, never. He won't fail me.